Riwruok mar jopuonje KUPPET bade ma Bungoma okwedo dwach sirikal mamalo mar golo jopuonje agulu mar thieth mar Minet nyaka e okumba mar SHA. Giywak ni lokogi nyaka e okumba mar SHA nyalo miyo gi pek e yudo thieth manimba kaka gisebedo ka giyude kinde mokalo e bwo okumba ma gisebedo ka gitiyogo. Jakom mar KUPPET bade ma Bungoma David Baraza wacho ni thoth jopuonj ok orwako lokruok mar okumba margino kendo ni gionge kod ler kaka SHA dhi konyogi kaluwore margi en ni jopuonj nyalo biro yudo achiedh nade e yudo thieth ponono ni ok ochiw ler. Na kama SHA ingelikuwa mzuri, watu wa kwanza kwenda kwa SHA wangelikuwa wabunge. Kama wabunge wangetangulia waende kwa SHA, tungeamini kwamba SHA ni mzuri. Number 2, wale viongozi wetu wanakaa Nairobi, Secretary General na grupu yake, tunajua kwamba they are not being covered by SHA. They are being covered by Britam na insurance companies wengine. Hata hivyo wametupeleka kule, lakini tunasema la mno, tunatarajia kwamba SHA ikuwe implemented in a proper way, correctly, ili walimu wasihangaike kwa matibabu vile tumekuwa tunahangaishwa na Minet. Mendi yangu ya kizungu ya kwamba SHA ipanue huduma zake ili tukue na more of preventive treatment. Watu wakienda annual checkups, watu wakaguliwe vizuri. Ili tumekuwa na visa mingi sana, unapata mwalimu amesikianga pengine maumivu mahali, akienda hospitali anaambiwa ako cancer stage 3. So ndio sababu mimi nasema kulingana na vile walimu wanasema kwa ground, wanasema the 4 areas I've mentioned, lakini mojawapo ni kwamba SHA iweze kupatia